namay tultulo den kanto na lumamay pagamuanen inkanto may hibay anay pusok anay nasa em na ut-ut launay itten kaniya kapan narabay kakasiyag ang maidasay apaman ngayon kanto makaturod yarpaw kunto tarupam daytoy kaniyok tapno di nakakagaten tila muket maimas muntuk maturog anay pusok anay nasa em na ut-ut launay itten kaniya kapan narabay kakasiyag ang maidasay karayo ngayon kalaygin dagiti unuy ko adi kaaklunen tain pagaro mun sa bareng-bareng mun budalilaw panangirurumen na irot akariken sa patakawan patyen nayas ni ka na panagununoy ko di ka pa'y dinggen amin na panaguti-gut ko in ka pa'y lalaisen panangidadanas panangirurumen na irot akariken sa patakawan patyen nayas di ka na panagununoy ko di ka pa'y dinggen amin na panaguti-gut ko in ka pa'y lalaisen panangidadanas panangirurumen anya naragragsa riknam kentuy riknak nagbanag met laeng daydi ayan inagtagibita iti nabaybayan inta sinalwadan tapnon di mawaswas daytoy tinapili aldaw napnuan gasat apan nakatumpal di ararapaap tariken sa patak ading tumaumag pinagsining galut ibker kawar niyayat agragsaktan nga rukyat intadanggayan aldaw ang kagasatan kukwa mong tuy pusok kararwakin ritnak ingganat panungpalan ikarkararat tatapuan na marswanga inatasalwatan tatapnon nagnayon samit na yanayat aldaw masangwanan yawat ko tuy bagik kararwakin ritnak tasiksikan tagaywan pusok tuy ikutam magraman tuy biyag ko ayat akapupudnuan pag binuligan tatirigat ken nampay ngen tanto kalak aman ta
agsinauray ka anuman. Apaman ngaing kanto makariin, dagdagusen kanto sa kuyuten, nga ililili kas may sangaw bintana namin samit ni Esen. Anay pusok, anay saem nautut launay, ipden kanya kapal